Керемет банк 92'den алат доллар. Рубльді 98 тиындан алат. Ассаламу алейкум, биздин каналдын катталуучулары жана коноктору. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күн 8 апрель 2022 жыл. Күнгө жума. Жума маарек болсун. Бул Finca Bank. Finca Bank'ta 87 элден алат долларды. Рубльді 1 сомдон алып атат, достор. Finca Bank. Так, Банк Азия 87 элден алып долларды 88 элден сатып атат. Евроны 95тен алып 96тан сатып атат. Рубльді ровно 1 сомдан алып 1 сом 15 тиынден сатып атат. Банк Азия, достор. Достор, банк компаньон 87тен алып долларды 88тен сатып атат. Рубльді 1 сомдан алып 1 сом 15 тиынден сатып атат. Saat 9'dan 10 minut öttü, dostlar. Kampanyon Bank. Dostlar, Optima Bank'a geldik. Optima Bank'ın tablosu 3'ük. 3'ük bolu atat, dostlar. Şu benim videonu ayaktayız. Kata kemçilik bolsa aldın ola geçirim sorayız. Sağ salamatla turunuzlar.